Nooit bang kom waar het my op jou skouers gedra. As die wêreld te groot gevoel het en ek het gedink my pa sal altyd daar wees. Tel dit op, moes nooit opneem. Maar tyd het stilletjies verby gestap en ek het dinge begin sien. My God, was die held wat niemand gezien het nie. Die man wat sy eie droom weggewaai, sodat ek myne kon leef. My God, het zwaar gekry sonder om te kla. Het zeer gekry sonder om te werk. En elke keer geval, dit kom weer opgestaan vir ons. Nou verstaan ek eers wat liefde regtig kos. Ek onthou die lang dag, moegheid in jou oë. Maar elke land was daar kos op die tafel en het dak kon my kom. Ek wens ek kon teruggaan na die eenvoudige dag. Ek wil weer een keer saam met jou sit, sonder dat die tyd is verjaag. Want kinders sien nie altyd op offerings nie, tot hulle self die gewig moet dra. My pa was die held wat niemand gesien het nie. Die man wat sy eie droom weggewaai het, sodat ek myne kon leef. My pa het zwaar gekry sonder om te kla. Het zeer gekry sonder om te wik. En elke keer geval, net om weer op te staan vir ons. Nou verstaan ek eers wat liefde regtig kos. Die dag wanneer jou stoel weer staan en die huis te stil, sal ek nog jou stem hoor en alles wat ek doen. En dan sal ek besef van ons sterf nie wanneer hy weggaan nie. Hy leef voort in die mense wat hy groot gemaak het. My pa, jy was meer as wat woorde kan sê. Meer as 'n vader, meer as 'n vriend. Jy was die fundament waarop my hele lewe is. En as ek van die pad terug doen, as ek vandag iemand help, dan is dit omdat ek eers na jou gekyk het. My pa, my held, my held, my held. My geliefde ek gaan vra, kom ons buig ons hoofde, kom ons sluit ons so, let's bow our heads and close our eyes. Thank you very much. Gracious Heavenly Father, Almighty God, and the God of compassion, and Father, where would we go from your presence? Waar sal ons gaan van u teenwoordigheid? And the God of comfort. And this morning, we just want to thank you for your comfort. Amen. Because there's no one that can comfort with you. We thank you for the strength of a man who raised us,
For his hands that worked, his words that taught, and his heart that guided. As we greet, we ask that you hold him in eternal peace. May his soul rest in your care, and may we carry the legacy in our hearts daily, and give us the courage and the humility to grant us peace in our sorrow. Here ons dankie vir 'n dag soos die. En ons wil sê, ewige Vader, almagtige God, die God wie op ons vertrou. En Here, ons dankie vir die lewe van Jakobus Botha. Ons dankie vir elke mooi herinneringe wat hy nagelaat het. His legacy that is left. En Here, laat ons dit sal altyd koester, maar diep hier in ons harte. Maar Here, een ding weet ons verseker, U die dood verslaan. So Vader, ons dankie vir die woord wat ons vertroos. En ons dankie vir al die beloftes wat daarin geskryf het. Laat U ons al nooit verlaat op begewe, laat U met ons sal wees tot op die heel einde. So Vader, ons wil U naam eer, want daar is niemand soos U nie, in Jesus kosbare naam. Amen. En amen. You may be seated. Welcome to one and all on this occasion. Welkom aan elkeen in hierdie middaguur. En mag die Here jou net vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Blessed are those that mourn, for they shall be comforted. My geliefde, ons is hier vergader in liefdevolle herinneringe aan Jakobus Botha, gebore die 26ste April 1962. Vir die jong mense is dit oud, vir ons is dit nog jonk. Amen. Oorlede die 12de Julie 2026, Elise. Amen. Om ons laaste kom betoon afskeid te neem en dan Jakobus se lewe te herdenk. Het hy bynaam gehad? Did he have a nickname? Dit was maar net Jakobus. Gussie. Gussie. I just love the smile. Yeah, let's bring some humor to it. Want hy sal sê, moenie oor my rou nie. Wees bly vir 'n siel wat nou is vry. Amen. Because the politicians talk about freedom, they don't know what freedom is. When you get here, that's when there's freedom. Amen. Ek gaan jou 'n gediggie lees as begrafnisbrief. Wat is die lewe? Lewe is ons verblyf hier op aarde. Waar begin as God asem in ons geblaas? Want hoekom? Hy het geskape met 'n doel en God se plesier en vir sy glorie. That's why he was created. For the pleasures of the Lord. Amen. And for his glory. En hy het hom geroep by naam. En gesê, hy is myne. Elkeen geskape liggaam, siel en gees, elkeen met die doel hier op aarde geplaas. Ons is gemaak met rede, drome en gevoel om ons saam aan te spoor na die einddoel. Dis 'n tydperk, 'n lewe van glimlag en stryd. En daar was goeie tye, maar daar was stryd op die laaste tye. Amen. 'n lewe geleen om ons voor te berei, om terug te besorg
wat God aan ons geleen het. Ons is maar net aan mekaar geleen. Net aan mekaar. Here we go. Want geboorte en dood stem in wese ooreen. As 'n tyd om te lewe, dan is 'n tyd om te sterwe. Nie waar nie. Albei hou hy in sy magtige hand. Ons weet, al is dit soms bokant ons verstand. Hierdie dood ding, baie keer kan ons nie verstaan nie, Brendan. Maar hoekom my pa? Hoekom so jonk? Dat mense gebore word en sterf, en deur Christus die dood die lewe bewerf. Die doel van ons lewe oorsalige lot is nie tot ons lewe hier op aarde, maar elke dag is 'n genade van bo af. So every day is a day of grace. Amen. En hier gaan ons weer Marius Psalm 23. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herde, niks. Nie eens daai siekte sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook na 'n dal van doodskade weer. Nou luister mooi. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Wat sal hy sê? Wat sal hy sê? Ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my. Die stok en die staf die vertroos my. U berei my tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Ek gaan vra, laat ons staan, dan gaan ons sing, nader my God by U. Even a Bluetooth, don't be word, eh? Kan ons staan? Can we stand? Dan gaan ons sing, nader my God by U.
U mag maar sit. Baie kere vra ek, wie staan vir die waarheid? Who stands for the truth? Nou is almal stil. Dan word die mense ernstig. My geliefde, staan nie vir die waarheid. Hy was eers NG en toe gaan hy oor na AGS. Elise het hom na die AGS toegevat. Hy was eers AGS. Toe NG toe. Whatever, nog steeds. So dit sê vir my, hy het God gedien. Hy het geweet wie die naam Jesus is. Maar as ek 'n tema moet sit by hierdie diens, gaan ek hom sit. Jy noem my naam, maar jy ken my nie. Hy is 'n moeilikhede. Waar jy gaan, sal jy hoor die mense noem sy naam. They mention his name. Just a mention of my name. Jimmy Swaggart het hom altyd gesing. Maar die vraag is dit maar net 'n naam? Of ken jy hom as jou saligmaker? Do you know him as your Savior, as your Lord? Ek meen, ek hoef net na hierdie liedjie te kyk, daar is soveel liedjies wat ou nou kan kyk. Vra jouself die vraag, is dit maar net 'n naam? Of kan ek sê, ek het 'n intieme verhouding met hom? Can I say, I have a personal relationship with him? En dit gaan nie oor godsdienst nie. It doesn't go about religion. People miss it. Ons kan elke Sondag in die kerk sit en nog steeds dit nie maak nie. Maar as ek daai intieme verhouding met hom het, en hy is my alfa, hy is my omega, hy is my begin, hy is my einde, hy is my leidsman, hy is my raadsman, ek noem hom majesteit, ek spandeer tyd met hom, want ek ken hom, ek ken sy hart. Dis dieselfde ding soos 'n huwelik. Brendan, jy trou nie met enige girl nie. Jy trou met die ene wat jy lief het. Wat jy ken. Nie waar nie. My geliefde, hierdie is ernstige sake. Baie mense word vies, word kwaad. En vir my word dit skrikwekkend hoe die mense vandag sterf. It scares me to see that people are dying daily. En ek het nie gekom om die dag te bederf, soos wat baie mense sê. Ek het gekom want dit gaan oor die siel, dit gaan oor die ewigheid, dit gaan oor die ewigheid. Dis net nie om sy naam te noem nie. Gaan jy nie die koninkryk van God beerwe, maar as jy hom ken, en jy dien hom in waarheid en gees, want hy sê ek is die opstanding en ek is die lewe. Niemand kom tot die Vader, behalwe deur my nie. My geliefde, ek glo pas is die tyd vir die waarheid. Hierdie wêreld is in 'n gemors, waar jy gaan maak hulle verspotting van die evangelie. Maar hulle besef nie, terwyl ons aangaan, gaan die dood op jou deur klop, en dan is jy gereed om daai pad te stap.
Want as jy daai pad stap, is dit finaal. Daar is nie terugdraai om te sê maar die, maar daai. Rico, I've got to do this, I've got to do that. Dis hoekom moet ons vandag lewe, want môre gaan miskien nie kom nie. Maar ek weet, ek praat met 'n paar mense vandag. Is my saak reg met hom? Ken ek hom? Dien ek hom? Is hy my alles? Die grootste gebod om God lief te hê met jou hele hart, siel en wese en jou naaste soos jouself. Nou nog gaan ons die lekker goedjies praat van hierdie kosbare mens. Maar die belangrikste vandag is, hoor my, en ek glo dit as prediker, het ek gekom vir iemand wat hom nie ken nie. Het ek gekom vir die siel, want die Bybel sê, nie een siel moet verlore gaan, elkeen moet gered word. Not one soul should go astray, each and every one should be saved. Dis hoekom hy gegaan het. Golgotha. Hy het mens geword. Hulle sê, maar hy was gees. Hy het mens geword. He went through the suffering for your dad's pain. Hy het geweet, Jakobus gaan eendag siek word. En hy het geweet, ek moet gaan. Laat die Heilige Gees met jou praat in hierdie oggenduur. Ek hou van as dit so word, laat die Gees ons kan oortuig oor die waarheid. My geliefde, die mense wil nie waarheid hê nie. Sodra jy geestelik praat en jy praat reguit en jy praat wat die woord sê, dan word hulle vies. Maar wat gaan die dag gebeur as jou dag aanbreek? As jou dag aanbreek, want hy gaan aanbreek. Die dood gaan op jou deur klop. En dan is die vraag, is jy gereed om daai pad te stap? Want ek en jy het keuse gemaak deur die lewe. En elke ding het 'n keuse, maar elke ding het 'n nagevolg. Every choice has a consequence. En is ek en jy gereed om die prys te betaal? Are we ready to pay that price? Because it's eternity. And there's only two places. En die predikers is te bang om te preek. Die hemel of die hel. Daar's net twee plekke. En jy besluit. Waarheen gaan jy heen? Nie God nie. Jy besluit. Ek lewe in hierdie lewe. En as ek besluit om die verkeerde dinge te doen, dan is my pad op hel toe. Maar as ek besluit om te dien in waarheid en gees, as om my afval en my begin, my einde, dan gaan ek hoor my goeie dienstig. Maar as ek hom nie dien nie, gaan ek hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Daar is nie meer tyd om te speel nie. Die uurglas is besig om uit te loop. The hourglass is running out. En maak nie saak wat hulle sê nie. Weet jy wat fout met hierdie wêreld? Die plesier is te lekker. Die sonde is te lekker. Maar as jy daarvan praat, het hulle altyd verskonings. Jy kan nie twee gode dien. Een sal jy lief, een sal jy haat. Hy sê of jy's vir my, of jy's teen my. Vir my gaan dit altyd, dink net, as hy net kon terugkom en met die mens praat. Dink aan my eie broer, my eie moeder, twee ander broers, my suster wat ek in die graf was. As hulle net kan terugkom en vir ons waarsku, wat is op die ander kant? Rico, I think they would tell us, get your house in order. Maar ons neem die lewe van selfsprekend. Ons neem die lewe van selfsprekend. Ons glo môre gaan kom. He didn't know it was going to come so suddenly. Eendag kan jy gesond word, die volgende dag
Is jy sieklik? My geliefde, jy het 'n keuse, wat sal jy kies? Sal jy die lewe kies, of sal jy die dood kies? Dis in jou hande. Jy maak daai besluit. Dis in jou hande. En wat sal my skei? Die sonde. En die beloning van die sonde, Romeine 6:23, is die dood. Ek dink, by elke begrafnis moet ons by die waarheid kom. Want daar is soveel siele wat verlore gaan, omdat die mense nie meer die waarheid preek nie. They sugarcoat it. Kyk na al die megakerke in Amerika. They sugarcoat the gospel. Dit gebeur nou in hierdie land. Want die mense is nie meer godvreesend nie. They do not fear God Almighty. Ek sien tot, daar's 'n program waar die mense, hulle die geleentheid gee, dan argumenteer hulle oor godsdiens. My geliefde, elke knie sal buig en bely dat Jesus Christus die Heer is. Die Seun van God, wat die prys betaal het vir jou en vir my. And you must see what they come out with. How foolish. Daar's een meester, en sy naam is Jesus Christus van Nazareth. Amen. And I can carry on with this because this is my passion. To get the soul to the kingdom. En dink net as ek hier staan, en ek streel ore, Rico, the Lord's going to say to me, go away, I do not know you, you liar. Hy praat nie van Job nie, hy praat van lieg. So vir my gaan dit oor elke liewe mens, want elke liewe mens wat hier vandag sit, is kosbaar, is spesiaal, is waardevol. God ag jou oog, jy is die appel van sy oog. Hy sal jou nooit verlaat nie, nie eens met die dood. Gee my jou hand, ek sal jou deurvat. Maar ken ek net sy naam, of ken ek hom as my meester? Daar's twee verskillende dinge. Dit is maklik om kerk toe te gaan en dit te praat, maar leef ek dit. Leef ek dit. Laat hulle die vrug van die Gees sien. Laat hulle kan sien. Hy sê jy sal bekend word deur jou vrug, through your fruit. People will see Christ in you. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth for me, through me. Wat sê Paulus? For me to live is gain, and to die is gain. For me to live is gain, is gain. So let the Holy Spirit speak to you this morning. Die Gees van die Here jou oortuig. Gee hom net daai kans. Want nie een siel moet verlore gaan. Nie ene nie. Elke een moet gered word. Everyone needs to be saved. Amen. There's no condemnation. Daar's geen veroordeling vir wie in Christus is. Dis nie meer ek wat lewe, maar Christus wat in my lewe is, skryf Paulus weer. Amen. So you can take it or you can leave it. Ja, partykeer is dit daar. Die prediker kry die pak slaag. Maar dis die moeite werd. Dis die moeite werd om die waarheid te bring. My geliefde, want jou dag gaan aanbreek. Then no ear can say they've never heard. No eye can say they've never seen. It's about the truth. And the truth sets you free. Amen. Die tweede ding waar ons oor praat, is familie. Elise familie moet altyd eers kom. Want die
die lewe is kort en is kosbaar. En hy het nie 'n knoppie wat jy druk om terug te draai, om reg te maak wat ons verkeerd gedoen het. There's no turning back. There's no reverse button. Moenie te gou wees om te praat. Jy word liewes te stil. Wanneer daai spesiale oomblik aanbreek binne hom. Don't wait for that special moment to tell your mom you love her, or your brother you love him. Take it while you can. En met elke liewe mens, ons moet dit aangryp. Ons moet dit doen. Soveel mense het spyt. Soveel mense het spyt. And you do not be a man pleaser, be a God pleaser. As die Here vir jou sê doen 'n ding, dan doen jy hom. And he gave me this instruction. And I'll keep to it. Because family is precious. Hoeveel familie praat nie met mekaar nie. Vir jare. Vir jare. Laas Vrydag doen ek die ene sê vir my, Pastor, but how did you know when you started to prophesy? That everything you prophesied was 100%. Then we knew we need to fix. Ons kom net by mekaar by troues en begrafnisse. Ons koop nie daai tyd, daai kwaliteit tyd om met mekaar te spandeer. As jy weer kyk, het die tyd gevlieg, is 10, 20, 30, 40 jaar weg. As jy weer in die spieël kyk, is jy grys. Dan het jy daai spyt, ek moes dit of ek moes dat. Is dit nie waar nie? Ons dink ons het baie tyd. I'm your dad's age, and I still think I'm 21. Maar tyd gaan net so gou verby. I actually want to show you how quick death happens. When you get on the Bible balloon and you prick it, that's how quick death happens. That's how quick death happens. Pop that balloon and you see how quick death happens. So I'm only here to help you, so that you don't fall into regret. And regret, will eat you up like cancer. Dit sal jou opeet soos kanker. Hoor my geliefde, dan skree en hulle huil en hulle, wat maak ek? Hoekom het ek nie hierdie goed gedoen nie? En hoekom het ek die lelike goed gedoen? And that's what the Bible says in the book of Revelations. In the last days, family will turn on family. En waar jy gaan, is dit daar. As jy 'n berading doen, dan sien jy dis daar. Wat sê, wees altyd die vredeman kan, sulkes behoort die koninkryk. And if you cannot forgive, the Bible tells you God doesn't forgive either, but the sin stays on you. I'm talking to someone. Maybe I must invite you to come and stand and look at faces. Boys, sometimes it's scary. Then you know if you're eating home or if you're not eating home. We're too busy with our own lives. And we make promises that we do not keep. How many times do we do it? I'll phone you, but I don't phone you. We'll speak, but I don't speak to you. We going on holiday, but we don't go on holidays. And I can mention so many things, but we don't get to what we promised. And we need to keep our promises, as the Word of God tells us. Amen.
I like this spot. Now I'm going to ask you to stand up. Can we all stand? And you grab the person next to you, you hug, and you kiss them. You druk hulle. Hey? Who do you have to make peace with? Who do you have to say I'm sorry to? Now, how do you know that wasn't the last hug? What would your dad say to you? Do it while you can. Van uitstel kom afstel. Van uitstel kom afstel. Dan het ons berou. So make sure. Amen. That might just be your last kiss. What guarantee have you got in life? It's called that thing we fear. A lot of people say, I don't fear that. Let me tell you, I go to a lot of deathbeds. When you get there, they fear it. Because it's the unknown. Where will I spend eternity? Where is my eternity? And I can write a book on it. I've been there. Some of them on ventilators, and they only can write. Minutes later, they're gone. And you cannot turn back to rectify. So, love the people. And that's the greatest force in this life. It's called love. You may be seated. Got the call this morning. I can't believe he's gone. Thought he'd be here forever. But one more time, time proved me wrong. It was just a week ago. Thought I should call and say hello. Now I'm reminded once again, life's a vapor in the wind. Love the people that God gives you. They're gifts that heaven sent. Live and laugh and make some memories. Treasure every moment spent. 'Cause none of us are here forever. That's a proven fact. Love the people that God gives you. 'Cause one day he'll want back. Each day the mirror tells the story. I want
moments spent. 'Cause none of us are here forever. That's a proven fact. Love the people that God gives you. 'Cause one day you'll want them back. Oh, and the list keeps getting longer. Friends and family that I miss. But when I think of what matters most, it all comes down to this. None of us are here forever. And that's a proven fact. Just love the people that God gives you. 'Cause one day you'll want them back. Love the people that God gives you. 'Cause one day you'll want them back. I had the privilege, ek het die voorreg gehad om met Rick en Brendan te praat. And to me it's important to know who this precious man was. I go and sing at funerals and they just read the thing and there's nothing substance. I need substance. I need to know who he was. Hulle het vir my gesê, hy was 'n rustige mens, 'n stil mens. He did get cross, yes, because he wasn't perfect. We all get cross. There is times we do get cross. Come on, Rico, right? Brendan? But he enjoyed playing golf. And he had hobbies. Did you play with him? Oh, I tried, but it didn't work out well. He beat you. Brendan, he did. Who did you beat your dad? But thank you. But one thing, you know, when I looked at the photograph, I believe he loved life. And he was passionate about life. Hy was passievol oor die lewe. They said he was an easy-go-lucky person. Very social. I also didn't love music. You said country, then Brendan said opera. Can you hear those notes? Did he eat those notes? Yeah, maybe in the shower. I asked him, what was his favorite food, his favorite dish? Steak and chips. Yeah. Don't forget the beer. Don't forget to. That was because he loves sport, rugby, golf. And just before the end, he told you to go and record Formula One. And he was quite stern about it. That's all he wanted. Yeah, they had family dogs. I want to say something now that I believe, because I've had family that passed away from cancer and sicknesses. The body gives up, but the spirit never gives up. Hallelujah. The body gives up, but the spirit, they're still willing to live. They've got so much to live for.
the Spirit never gives up. And that's what keeps me strong. Amen. In loving memory of the Dad, these words are just for you and come with love to say, we think of you constantly and miss you more and more every day. To lose you left us devastated, but when we feel the pain, we only have to close our eyes and you're with us once again. A special smile, a special face, a special Dad, we can never replace. Memories are a gift to treasure, and hours of you, Dad, that will last forever. Amen. Because what have you got left? Just memories and a picture in a frame. Or see you. Lies, maar jy sal nooit my hart verlaat nie. Nooit my gedagtes verlaat nie. Onvervangbaar is jou plek. Onmeetbaar is jou liefde. Jou stem word gemis. Jou raak word gesoek. 'n glimlach word onthou. And I'm sure you remember a lot of those smiles. Oomblikke vasgevang in 'n foto. Jou herinneringe sal ons bewaar. Nog een druk, nog net een soen, een laaste groet. Rus en vrede. My man. Amen. I'm going to go over to the eulogies now, the older Blake, en ek gaan dan vir Rico of Brendan vra om vir ons die older Blake te kom doen. Bye dan. Baie dankie aan elkeen wat hier vandag is. En mense wat inskakel ook. Waar sal dit verdeer? Ons is vandag hier om die lewe van Jacobus Johannes Botha te herdenk. Maar Afrikaans is nie so. Almal wat vir hom geken het, sal op hulle eie manier onthou. Maar een ding wat ons almal sal onthou, is sy ongelooflike sin van die Here. Ja, imo. Die siekte het sy spraak en sy beweeglikheid van hom weggeneem, maar sy sin van kon dit nie wegvat nie. Hy het altyd so lekker gelag wanneer jy met hom gesels het en wanneer ietsie snaaks oor voor gekyk. Daardie lag was aansteeklik. Hy het altyd 'n glimlag op almal se gesigte gebring. Al kon hy nie meer baie praat nie, het hy altyd geluister. Hy weet hoe dit met jou gaan, hoe jou dag was. En hy was altyd reg om na jou vreugdes en jou probleme te luister. Hy was altyd daar wanneer jou nodig gehad het. Dit was nie 'n maklike pad nie. Hy het tot die einde toe met alles in hom geveg. Dit sê alles van die man wat hy was. Maar toe sy tyd gekom het, was hy nie alleen nie. Hy was omring deur die mense wat hom lief gehad het. Ek glo hy sit nou, bier in die hand, kopkop naby, en 'n glimlag op sy gesig. Dis sag, pa. Dat jy verlos was. Dankie Brendan, mag die Here vir jou vrede bring, hoor. Amen, may encapsulate you in His presence.
I'm going to grant this opportunity. You want to say something, sir? Well, that was a moving speech from my brother. Thank you. And I want to top that, but I want to say thank you to all of you that have come out. As we've travelled from very far, everybody who can join live couldn't make it. So from all of us, my mother, my brother, we really are very thankful. Yeah, it's never easy saying goodbye to a parent. A father, their sons, there was a special bond. When we were going through all the family photos, trying to find some nice photos for the slideshow we played just now. Yeah, lots of very good memories. When we grew up in Botswana, we were very active, outdoorsy kind of family. Dad was always there. He was always the one in charge. Drive us through those riverbeds, we go camping. You know, you guys have joined us many times for France. So yeah, it was very, very difficult the last few years, seeing what has happened to our father, and of course the man he used to be. That's definitely something we'll always remember, cherish. We were quite lucky. He was always there for us. He was very supportive. Like myself, my brother, mom, you too. And yes, no, it's as I said, it's very difficult to say goodbye to someone you love, one of your role models, and we will meet again one day. He's given us fantastic opportunities throughout our lives. He's helped guide us. He's made us the men we are today. All we can do is thank him. He can find the rest in peace. He will be missed, but he will never be forgotten. I'm going to make sure of that. I'm pretty sure that every single one of you, memories you have of Dad, you'll have them for many, many, many years. I just want to say thank you to all of you, Pastor Roy as well, Krista for the live streaming, and everybody from Outbog, and of course all of you for helping to celebrate the love that we share with our Father. Thank you all. While Rico gets the signal sorted, is there anybody that would love to say something? There's also. Anybody? You're not going to have regret and say I should have said something. I was like a tin man in need of a softened heart. On the inside of this tin can was a soul that was scarred. On the yellow brick road, I felt so alone, till you changed my heart, the flesh from stone. I don't need a wizard, no. Don't need a wizard of Oz. I don't need a genie, yeah, when I have you, the one true God. You formed in me a work of art. You sent your one and only Son and gave a love that changed this tin man's heart into a brand new one. Somewhere over the rainbow was where I thought I'd find peace, but within Christ is a new life, and heaven's within reach. On the yellow brick road, I felt so alone, till you would take my heart to flesh
and gave a love that changed this 10 man's heart into a brand new one. You changed this 10 man's heart. You changed this 10 man's heart. You changed this 10 man's heart into a brand new one. Lord, I come to you, broken and small, with tears in the dark when the night starts to fall. I lost my way in the world and its sound, but you called my name and you turned me around. I have stumbled, I have fallen down, still your mercy came and lifted me from the ground. Your love brought light where the shadows had been, and hope in my heart started singing again. Lord, lead me on the right road. Hold my hand when the storms take hold. Your word is the light shining over me. With Jesus alone, I have no fear in me. Lead me closer to you every day. Give me faith, give me strength on the way. Wherever I go, whatever may come, on the right road, you lead me safely home. When the night falls hard over my life, and the burdens of tomorrow feel too heavy inside, I hear your voice whispered gentle and true. My child, I am here, I will never leave you. The world may change, but you stay the same. but you stay the same. But you stay the same. Your love and peace come new every day. You carry me through valleys and mountains high, and show me the way with faith as my guide. Lord, lead me on the right road. Hold my hand when the storms take hold. Your word is the light shining over me. With Jesus alone, I have no fear in me. Lead me closer to you every day. Give me faith, give me strength on the way. Wherever I go, whatever may come, on the right road, you lead me safely home. Though the wind may blow and the sea may
shelter, my Lord. With you alone I keep longing for more. Lord, lead me on the right road until the day before you I will stand. With praise in my heart and thanks in my soul, I will honor the life you placed in my hands. Lead me closer to you every day. Give me faith, give me strength on the way. Wherever I go, whatever may come, on the right road, you lead me safely home. Wherever I go, whatever may come, on the right road, you lead me safely home. Anything else we could? Is there refreshments afterwards? Yes. So bly agter, praat met die mense wat jy nie gesien het vir 'n paar jaar. Talk to people that you haven't seen for years. Yeah, just thank you to have hope for their excellent services. They're absolutely the best. Amen. My beloved, we've come to the end of the service. Ons het tot die einde van die diens kom. En soos wat ons nou klaar met die gebed is, gaan ek vra dat direkte familie eers hulle laaste eer betoon, dan familie en vriende, en na gaan julle lekker eet. En kom hier. Amen. So I'm going to ask you to stand, bow your heads, close your eyes. Thank you very much. Jakobus woorde van stof is jy geskape, tot stof sal jy terugkeer. Rus en vrede. Father, it's in moments like these, as that song sings, in moments like these, where we have such a sadness and a longing and a yearning that you're with us, that you can glorify the name above every name, and the name supreme above every name. Just come this afternoon and saturate us in your presence, and bring us the peace that we need. And Father, knowing that death has been defeated. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Mag die Here Jakobus herinner seën, die seën in Christus, die wat tree. May God crown you with such strength. May God cultivate the spirit of gladness within you. May you be renewed, strengthened, and restored. This is not the end. This is the beginning of everlasting life. Amen. Death has been defeated. Amen. He made us for eternity. Amen. Make sure of your family and make sure of your salvation. God bless you and have a wonderful day. En Elise, die liedjie is net vir jou, hoor. So I'm going to ask Elise and the youngsters to come and play their last respects.
vannacht in die skadu van die almagtige lig. En ek sê vir die Heer, U is my toevlug en my God, op wie ek vertrou. U is my panser, my sterke rots, my God, op wie ek ewig vertrou. Onder die vleugels skuil ek by, U bly vir ewig, my skuld getrou. Geen onheil sal naby my kom nie, want U is by my, vir ewig getrou. U laat die engele oor my waak, hulle dra my op die hande, my voet sal teen geen klip staan. U bewaar my van alle kante. Anybody else? Nou tyd, hoor U my aan, en elke noot is U by my, vir altyd. Onder U vleugels skuil ek by, U bly vir ewig, my skuld getrou. Geen onheil sal my ooit oorval nie, want U is by my, U is ewig getrou. Omdat ek U liefhet, red U my. U ken my naam, U is altyd naby, met lengte van dag, versadig U my. My oë sal U heil, vir altyd aanskou. Onder U vleugels skuil ek by, U bly vir ewig, my skuld Enige iemand anders? geen onheil sal my kan oorval nie, want U is by my, U is by my, U is by my. Onder U vleugels skuil ek by, U bly vir ewig, U bly vir ewig, my trouwe panser. Geen onheil sal my kan oorval nie, want U is by my, U is by my. That's your wife living in Colin. Which side is the gents toilet? Inside there. Iemand No, inside that side. wat niks Your wife living in Colin. iemand wat nooit bankom. As hulle klaar is, gaan ek vra dat die draagstand voor hulle kom. My op jou soms gedra, as die wêreld te groot gevoel het, en ek het gedink my pa sal altyd daar wees. Onthou die hoop, ons nooit op my. Maar tyd is stil die kies, verbygestap, en ek het
are.